Kita tutumura cyara hangama. Nari ugatupatuzare uburyo tukagwa. Wowe kuza surprise abantu bimeze bite? Ndanganye. Bajyanye. Get out of here, man. Muhuro man. Habaye muhuro. Muhuro. Indedante bahuye. Muhuro w'ikirori. Amureze ndabona utanabishaka ko nigendere. Urambaza iki? Asa kutabudwacundisha neza. Habayo muhuro. Wamukobwa ujya amapreta abiri akarenza katanu k'amazi y'izarongorwa. Nakuramweberega ko waramutese ko yanaguteye n'indobo. Jesus is Lord. Bro muhuro araba ari n'ingoma se. Ye baba we byadanje ahubwo mukanya yemaze guhamagara Kay ambwira ko afite ibyuma. Mucaka umuntu ntwaza. Ke uramwizeye? Gute ntamwizera. Muri guma yaracuranga. Ni wicurangira gisupusupu ya band akuramo. Kirenzeho muri show ya Diamond. Sonorisation yari iki? Nawe tugende. Yo kids giye vuvuze ari bya byuma tujye mu muhuro mwana. Twigiye mu muhuro. Man, musanze mu rugo aribwo tukirangiza kubikoresha man. Natwe mu rware hari agapari. Umva sha Michael. Bano baje mu barashaka ibyuma man byo gukoresha mu kirori. Genda uzane bya bindi twakoresheje. Ibihese. Umva, ibishyashya bya bindi twakoresheje mu bukwe bwo kwakaje ubwana. Ihute, ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo. Edison. Ni byaho gisi. Nizeye ko bidategwa mu kirori kabisa. Nizere ko ari byaho. Umva niko nje ngomba kugira. Asimana ibyuma bigutumye biri he? Ibyuma ni bavugaga. Bino mu bukwe bwose baranyiyambaza. Ibi bigiye kuzira.